Gaur, 35 urte bete dira, 1980ko maiatzaren 17an, Osasunaren nazioarteko erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuenetik. Beranduegi bada ere, transexualitatea patologien zerrendatik kentzen jarraitu zuen 2018an. En los últimos años estamos viviendo con gran preocupación cómo el discurso del odio defendido por los movimientos antiderechos es promovido por algunos gobiernos a través de la aprobación de leyes y medidas en contra de las personas LGTBIQ+, y fomentando prejuicios y estigmas. Unas normas que no solo van contra las personas LGTBIQ+, sino que atentan contra los derechos humanos y contra la propia democracia. En las últimas décadas hemos visto cómo ha habido países que han dado pasos en el reconocimiento de los derechos LGTBIQ+. Sin embargo, otros como Rusia, Bielorrusia o Estados Unidos han ido en sentido contrario. En este último país, más de 20 estados han impulsado normas que restringen el acceso a la salud a las personas trans, prohíben discutir sobre la orientación sexual en las escuelas o excluyen a menores trans del deporte escolar. Estos retrocesos buscan borrar identidades y silenciar las voces más vulnerables del colectivo. En la Unión Europea y en nuestro entorno también se están viviendo dificultades para avanzar en la igualdad, como demuestra la reiterada reciente de la Directiva de Igualdad de Trato y No Discriminación Trans, 20 años en el cajón por falta de consenso. Otra muestra fue que en 2019 más de 100 municipios de Polonia se declararon zonas libres de LGBT. Y recientemente la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que niega la identidad legal de las personas trans. Bereziki, kezkagarria da, Viktor Orbanek bultzatutako eta Hungariako parlamentuak onartutako legeak. Europako erakundeei eta ordezkatzen dituen balio demokratikoei egiten dien erronkagaitik. 2011an konstituzioa aldatu zuen homosexualen arteko ezkontzak debekatzeko. Ondoren, bi bikote horiek adoptatzea debekatu zuen. Eta duela gutxi parlamentuak zuzenketa bat onartu berri du praktikan Budapest Pride bultzatutako LGTBI+ harrotasunaren martxa egitea debekatzen duena. Euskadin LGTBI+ eskubideen egoerak aurrerapen handia izan du azken hamarkadetan. Hala ere, egoera nabarmen hobetu daiteke. Zoritxarrez, azken asteotan LGTBIQ+ gogoen erasoak ikusi ditugu gure kaleetan, baita ordezkari politikoen aurkakoak ere. Hala erakusten dute Euskal Jaurlaritzako Segurtasun Sailak egindako Euskadi Gorroto gertakariei buruzko txostenak, edo era berean sareak eta LGTBI+ berdindu arreta zerbitzuak egindako txostenak. LGTBIQ+ pertsonek egiten duten diskriminazioagatik salaketa gehien. Por ello, más allá de las declaraciones de justa indignación, el Ayuntamiento de Durango quiere afirmarse como institución pública de acogida para las personas LGTBIQ. LGTBIQ+ fobiarik gabeko eremuak izatea nahi eta deklaratzen dugu. Adierazpen hau egitateetara eramateko, mostramos nuestro rechazo a la ley aprobada por el Parlamento de Hungría y mostramos nuestra solidaridad con las personas y organizaciones LGTBIQ+ del país. Espainiako gobernuari eskatzen diogu ahalik eta neurri gehien har ditzala Europako erakundeetan. Europar batasun osoan giza eskubidea bermatzeko, bai eta tratu berdintasunari eta diskriminazioarik ezari buruzko zuzentarauaren beharra defendatzeko ere. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu jarrai dezala LGTBIQ+ pertsonen errealitatea berdintasun politika publikoen agendan sartzen. Tratu berdintasunaren eta diskriminazioaren aurkako borrokaren legea formalizatuz. Bai eta genero identitateagaitik ez diskriminatzeari eta transen eskubideak aitortzeari buruzko 4/2024 legea ahalik eta denbora laburrenean garatzeko ere. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Eudelekin, Eusko Legebiltzarrarekin eta gizarte elkarteekin batera, lantalde bat sor dezala
eta 23ko maiatzaren 4an eta 2025ko martxoaren 13an Eusko Legebiltzarraren onartutako ekimenen arabera. Desde el Ayuntamiento de Durango nos comprometemos a adierazpen batekin elkartasuna adieraztea eta gure udalen aurrean gaitzespen kontzentrazio batera deitzea ezagutzen den edozein LGTBIQ+ fobiaren salaketaren aurrean elkarteekin lankidetzan edo egiten dituzten kolektiboekin bat egitea. Ser especialmente sensibles y reaccionar firmemente ante cualquier muestra de discurso de odio hacia el colectivo LGTBIQ+ en nuestro municipio. LGTBIQ+ pertsonen eskubidea babestea, haien ikusgarritasuna laneratzea eta hasi nahi dituztenen trantsizio prozesuetako zailtasunei buruzko informazioa eta laguntza bultzatuz. Desarrollar políticas LGTBIQ+ integrales, en colaboración con las asociaciones LGTBIQ+, así como al impulso de campañas de sensibilización sobre la realidad de las personas LGTBIQ+, sobre todo en torno a los días 17 de mayo y 28 de junio. Gure administrazioetako langile guztiei formakuntza ematea eta sentsibilizatzea. LGTBIQ+ kolektiboari aplikatzen dizkioten legeak behar bezala bete ditzaten.